Ni na udho chengindi ni wa mesa ya vilingi wa mauvotu isongana mbeni kanana wa Silanga wa Ndukuma ulani umwe withaa wikwetwe ni enenthi wodi ya Muvau Kikumini kwondu wa unyaikya wa Kiw'U na kuma mwaka wa 1500 na ile ivindani ya mukoloni. Silanga uithitwe no kitho cha Kiw'U na makuyu ivindai la silikali ya Mutula Kilonzo Junior yosi otongoi ino sietambia ya kuvukuuwa Silanga kukavikia kwithio uitethia enenthi kuvikio yuyu Ndwina Kiw'U cha Kwiana kitumi kinene ni cha umwani kitu wa Muvau kalebchalo enangeweno kwa oliku wena nzau kuna lika kuna wa tema luka kata lututuja ukenda rizo kwa nzau lakini ambe kuna nzau omyagele ukite enwegele nodi ambe kuna wadi te nzau kwata yukeja dindi abako ndio hapo kilika bani kuki sasa ya nda baki vite kina mwage no nda kipita wapi la yaku ni umwe wa enenthi Muvau Kikumini ulotu eva kuvena Silanga wa Ndukuma na valo kuelesya kana moma inese kila kita wanzane chau nundu Kiw'U cha Silanga wa Ndukuma kena matethesya mono kwema makakwata leu ona ingi na kukwatya makuyu uoni wovisa wa oyu wa Silanga wa Ndukuma wala wikalite nthini wa kisio cha eka 58 na uloto nokuwa Kiw'U cha 600 mita cubic na kila kito nokuwa na miaka ilike itumika indio yino mang'oi alameonekana makigua Kiw'U ki nthini wa Silanga u kivathukanyo na vautene na vala Kiw'U ki cha utawa nthini wa isese ila si ute wa Silanga u kwisila nzia ya muveleki. Silanga wa Ndukuma Ndwina Kiw'U undu kwithitwe na Ona Itina wa silikali wa kaunti kutulula milioni 50 kuvukuuwa tena weva John Kasiokikieti ni minister maundone ma Kiw'U Makueni. Thinola munene twina ugo umunthi na kitumikila tubangite tukomane na enenthi ma Muvau ni waterways kula Kiw'U gichumite enenthi ni mabandie sindu syo na masyo kaingi waterways ila twita riparian land moka maka tusilanga two na mwiya wiasya ati palapa bitile Kiw'U ila ni waterways muthinomwe mundu ndailite kwitha ayika ou atena permit kuma kwa andu meta wa Water Resources Authority. Minister wa Kiw'U ni wenda enenthi alame ulu wa Silanga u kuvinga nzila matavite Kiw'U kukesiya kuka kulika Silanga ni u na wakatano tuketha na manager wa Water Resources Authority oke amutavie undu mwaile kumya sindu isu sionthe nundu Silanga twakina mbesa singi vitu utona ithwa witethia andu maingi vitu na itu ta silikali ya Makueni itongoiwe ni His Excellency Gavana Mutula Kilonzo Junior tuitona kwananga mbesa isu twene pethina kwa uwe nende ngubuthuthia ala muvingie waterways isu na weta cionthe muvinguie na muimana etho ndwina permit kuma kwa Water Resources Authority we mwene no wopwe indio no uyovo umwe wa enenthi na wikwatyo kana mbuya yaongeleka Ndukuma ni kusu ya Kiw'U waziri Kieti akiweta kana mena muvango wa kwiya Silanga u na kuita Kiw'U ki wese kwithia no kitumike vatena mathina ma kiumo wa mwi kwa enenthi mbe wa 10,000 ma Muvau Kikumini na ndi Kiw'U kila kiutialia kikunwa kitwaitwe musieni wa wote lakini mama iwe mama ndu maika ndu mapa kupa nwagu ikene Silanga ndu tesituni kuka yule kene tesituni kwa iko baya ndize ima anuma bako pataki ndio yazo na mgutu kitu hapa ndio na kitu hapa kitu hapa yinde Silanga ndio kendo na tia akili ndio Silanga ndio tuzalia alikuwa tinda kuguti tena wa Silanga yangeli mtu nambio kunda tioka daliku undu okosa Kiw'U itinane twina phase 2 na twisa ukuna phase 2 be tutambite ususia Kiw'U ba ni muona imukoseye wananchi nundu yona masisia mangoime ogua Kiw'U ba Kiw'U kiindawa lakini tuenda chambe chuswe na phase 2 tuyuka pa yethio twikie machines tukitreat kitho gikiseo nikienda kila twinenga andu withie ni Kiw'U kitheu ondu mwiyao wasya ni Silangolone kwa tuwa kwitha utethio munene kwa maana ma enenthi ala matuye nthini wa kisio cha Muvau Kikumini indi kuvikia ona uyu wonekana utanesa kutuma na Kiw'U cha Kwiana na kitumi kinene kana enenthi ala matuye ulu wa Silanga u ni mavingite nzila siatete Kiw'U nthini wa Silanga wa Ndukuma. Kalebchalo Mutongo TV vilingi wa Muvau kuma Ndukuma kaunti ya Makueni.